Jeste li ikada razmišljali o smrti? Naravno da jeste, svi smo. Na kraju nam se uvijek postavlja pitanje, a što dolazi poslije smrti? Razne kulture i religije nas uče u tome. Postoji li raj i pakao? Postoji li ta nekakva mjesta gdje čovjek poslije svog ovozemaljskog života uživa ili se pak pati kroz cijelu vječnost? Postoji jedna mitologija, jedna religija, meni najdraža, koja nekako opširno, a opet i u kratkim crtama opisuje svoj raj. Opisuje svoje mjesto zadnjeg počinka i početak novog života. Dobrodošli na kanal Misterije Whistler. Dobrodošli u Valhallu. Valhalla je za drevnu nordijsku kulturu mitsko mjesto, gdje pali ratnici borave nakon njihove smrti. Prema mitologiji ovog drevnog naroda, samo su najhrabriji i najtalentiraniji ratnici izabrani da žive u ovom raju sa Odinom. Smatrala se svetom zemljom, jer je Valhalla bila jedna od najčasnijih lokacija. Prema nordijskoj mitologiji, u nju je bilo moguće ući samo poslije smrti, ali ne i bilo kakve smrti. Poslije časne smrti. Bilo je to mjesto na kojem je bilo hrane i pića. Ideja Valhalle postala element koji je nordijskim ratnicima služila kao svojevrsna odskočna daska. Na što točno mislim? Pa ratnici su s poznajem Valhalle davali sve od sebe u bitkama. Bili su jedni od najhrabrijih ili najluđih ratnika. I sve to zbog obećane, nazovimo je, imaginarne zemlje. Valhalla je zapravo bila riječ koja je sa sobom nosila veliku dozu morala za vojsku. Za ratnike je to predstavljalo čast i nisu se bojali umrijeti u boju. Za njih je to bilo nešto plemenito. Prvo poznato spominjanje Valhalle bilo je u dvije anonimne pjesme koje su napisane u čast smrti dva važna kralja. Eriko I iz Norveške, poznati kao Erik Bloody Axe, koji je umro u Yorku 954. i Hakon I iz Norveške, koji je poginuo u bici 961. Opisi Valhalle učinili su da izgleda kao mjesto za aristokrate, s privilegiranom nekolicinom koji su ušli u Odinovu dvoranu. Valhalla je bila zadužena za Odina, boga kog su obožavali i ratnici i vladari, koji je mnogo puta žrtvovao ljude s namjerom da postignu pobjedu u bitkama. Kako je život ratnika bio kratak, vrlo malo ih je živjelo više od 40 godina, zbog neprekidnih putovanja punih opasnosti, krvavi borbi i surovog načina života. Valhalla je opisivana kao mjesto gdje su hrana i medovina uvijek bili prisutni. Ovo mitološko mjesto bila je nordijska ideja neba. Znanje da je Valhalla konačno odredište njihovih života bilo je ono što je mnogima omogućilo da se bez straha suoče s opasnostima bitke. Prema staroj nordijskoj pjesmi, pjesma muškarca s kapuljačom, Valhalla je bila puna elemenata rata. Zlatni plafon ove dvorane napravljen je od štitova i na gredama su bile zabijena koplja. Štitovi su također bili prisutni i na zidovima, iako su se oni jako razlikovali od onih koji su bili na stropu. Sjedala su, na primjer, bila sastavljena od naprsnika i okruživala su velik broj stolova koji su bili prisutni u sobi, dok su mačevi služili za emitiranje svjetlosti u sobi. Valhalla je trebala biti smještena u Asgardu zbog svoje iznimne i rajske ljepote. U Valhalli postoji nekoliko područja za ratnike. U glavnoj sobi nalaze se 3 prijestolja na kojima su smješteni oni koji predsjedavaju dvoranu heroja. U Valhalli postoje područja za odmor ratnika, kao i druga područja za igre i borbe.
Zbog njihove presudne uloge, prisustvo Valkira je veliko u Valhali. Jedna od njihovih dužnosti je i služiti ratnicima o čijoj su sudbini odlučivali, no o tome ćemo malo kasnije. Sada kad smo se upoznali sa Valhalom, bilo bi lijepo da vam objasnim kako bi to sve izgledalo u praksi. Pošto znamo da su dva najbitnija elementa u Valhali Odin i Valkire, oni zajedno odlučuju o ishodu bitke. Legende govore da Odin i Valkire već prije same bitke znaju tko će izaći kao pobjednik, a tko će umrijeti. Kada odluče kakav će biti ishod bitke, tada počinje krvoproliće. Kao što već znate, Odin je naravno bio najvažniji bog u cijeloj nordijskoj mitologiji, a pored njega već spomenute Valkire, za koje legende kažu da su vrlo lijepe ženske duše. No koja je točno njihova uloga? Poslije bitke, kada mrtva tijela leže na bojnom polju, tada Valkire silaze s neba i na ramenima odnose duše onih najvrijednijih, onih koji su časno umrli. Odnose ih pred vrata Valhale. Kada najhrabriji ratnici stignu pred zlatna vrata Valhale, ona se otvaraju i širom pokazuju svu raskoš prepunu slave i zlata. Unutar dvorane ih dočekuju bogovi, kao i njihovi preci i svi drugi najhrabriji i najčasniji ratnici. Jedan od najvažnijih trenutaka u Valhali bio je kada su ratnici sjeli da jedu i piju. Prema legendi, kuhar Anhrimir bi rezao i služio komade divovske svinje, ali ta svinja se razlikovala od svake druge. Naime, kada bi kuhar odrezao komad mesa, on bi izrastao natrag, što je za goste činilo neiscrpan izvor hrane. Pored svinje, u Valhali je svoje mjesto pronašla i jedna koza, koja se nalazila na stropu velike dvorane. Legende govore kako bi koza jela lišće sa drveta života, a iz vimena bi joj curila medovina. Također i to je predstavljalo neiscrpan izvor pića za radnike. No koliko god Valhala bila najplemenitije mjesto u nordijskoj mitologiji, i u njoj su postojale podjele, naravno. Postojali su ratnici koji su se zvali Einherari. To su ratnici koji su pretrpjeli najplemenitiju smrt. Značenje njihovog imena bi bilo boriti se sam, i oni su se rezervirali počasno mjesto u dvorani. Ući u Valhalu nije bilo tako jednostavno. Nisu svi koji su poginuli u bitkama otišli u ovaj raj nordijske mitologije. Trebalo je ispuniti neke kriterije da bi se ušlo, iako se činilo da svaki autor ima drugačiju predodžbu o njima. Na primjer, ratnici koji su umrli od bolesti ili starosti suočili su se s nečasnim ili čak tužnim zagrobnim životom. Oni su se spustili u kraljevstvo koje se smatra maglovitim. Na tom su mjestu dijelili jednostavan obrok s božicom Hel. Također, ako ste pratili videe sa ovog kanala, već bi trebali znati podosta stvari o Hel, božici podzemlja. S druge strane, tu su bili vikinzi, smatrani rasom koja plovi i riskira svoje živote u valovima. Od ove grupe, oni koji su umrli utapanjem, otišli su u hodnik boga mora, nakon što ih je uhvatila mreža njegove supruge. Ovo je ipak bila bolja sudbina od one koja je bila za ratnike koji su umrli od bolesti ili starosti. Takvi ratnici su se na kraju morali pridružiti božici Hel u podzemnom svijetu. Nordijsko društvo u to vrijeme nije imalo pisane ugovore, pa je vrijednost riječi i zakletva bila gotovo sveta i imala je vrlo visoku vrijednost. Oni koji nisu poštovali važnost zakletve i nisu održali riječ, vječno su bili osuđeni nakon njihove smrti u sobi s otrovnim zmijama. Na kraju bilo je i ratnika koje je Freja izabrala. Božica ljubavi i plodnosti primila je polovinu ratnika poginulih u bici i oni koji su ispunili svrhu praćenja žena koje su naseljavale njihove zemlje i koje su umrle kao djevice. I evo, toliko o Valhali. Nažalost, na cijelom internetu postoji jako malo stvari o Valhali. Sve što možemo znati o Valhali je iz raznih saga, mada se ni u sagama ne prikazuju toliko, jer ipak to je neko imaginarno mjesto s kojeg se nitko nije vratio ponovno na zemlju
pa da bi nam mogao prepričati. Sve moguće stvari koje možemo znati o Valhalli sam vam ja upravo iznio u ovom videu. I evo sada na kraju ovog videa pozivam vas da se pretplatite na kanal. Naravno, ako vam se sviđa sadržaj koji izbacujem. Također pozivam vas i da lajkate, odnosno da dislajkate ovaj video. I također ostavi svoj komentar, ostavi svoje mišljenje, jer poslije svakog videa čitam vaše komentare i u većini slučaja budem oduševljen, jer tu bude puno i pitanja, bude puno i odgovora, a zaluta i poneka tema za sljedeći video. Dame i gospodo, ovo je bila Valhalla. Hvala vam na vašoj pažnji, vidimo se uskoro.